yang semua ya pibaro ki paralog ki parajor sagani ka channel jonga Simple Life Story. Adon arteli ka channel kawai kadegane ka bakerteng Simple Life Story bertawai pan kadai ka bakerteng kisah ayom ka bangaju ajing tip syapang ka football. Ki babon ki khot yanga da uba saw ayom wat ngabiang dada pi snusuk pat khot yanga kumtah. Ngakarpat ya pi paralog ki parajor di bapai ya ka video. Semua ban share ya ka video sakit paralog tuhi kenang bukan long gajeng kerku yanga. Patkan long rukum kalat kabayanga kat bangam patla manai sakit kambela ki bang julai parok sikatah. Nengkong nong siam ngapun pawe ke jinsu ka bakrau tam ya ublei unong bu unong tau ubalaya ram lenti yanga habaro kisni ngapun pawe ke jinsu ka baker pang ya kitu ki breu ki badon hakatu kajika hakaba kajing aksiden kajia kenyi ngapun pawe ke jinsu ya ki parasnong ki paratau ki bahaying ki bahasem ki batang mariatip ya katu kajing dia ki lawan her gurut parman yarap yangi parman ai musim yangi ngapun pawe ke jinsu ya ki doktor ki nurse juga swell PHC juga Nasaret Hospital berkumjuru ya unong sumar kasih ubadon apa kasih nong android ngamlak banjar kadang hani ya pi iwei pa iwei ada ngapen pau ka jesu ka bak kelum lang ya pi baro ki badon bentah ban yarap yang hakan ni kapor ka bang adon apa deng ka jing jenjar aka khat lai dari jong benai basau rengkat bat iwei ukun jong in man si jonga ngilami dang step na yin ban ya selong naka bentah ka training nama rangabat kum presiden jong ka CMC maura ang temak bat ngilalai sekatai ke training dekas kudi tehaden badadep ke training nama ulai mauro ngilalai don kam kendiat sanong temai bat anong temai kapor kembah nreu baje janmen ilami dan wan pai sasnong henre ka jingjia ka basusi kala jia no yangi hakalenti bangiyan hakaba andang ilapoi hakasnong kerdam khlah katu ka jaka kabadon arteli gilan kawai ban wan seselong bat kawai ban lech phang lai lengkon kala dia no kajing aksiden yangi dah kadu kapor ngingi hian na selong dekas kuti bat kadon ke kali kabawan mar persyak jongi ke bakeu na sora dah hakane ke jaka kala don kala jing ya bakla hakar komnya ya ka kali berkumjur roh berkomnya ya kas kuti hakaba kajing aksiden kala dia yangi dah hakane kapor habang akan mau kadu kajing dia ngamlak ban pan pabiang kajing sungu ya kitu ki breu badon hakate ka jaka kabang alayo sneu hidala ka jong kaskor patang maria je kajing aksiden yani kala kilami nakatu kajing kabadon hakatu ka jaka ban wan yarap yangi kiladon jibapun sia police station kiladon jibapun sia swel PHC bat kiladon jibapun ya orang basnong dengan yo sneu baro ki ai rei ngami thu pat yano hakatu kapor Daladadan na paling jogi di bapai ya kan ka video di balak loy banyarap yang ka dokasni apan pau ka jing songo ka bakrau tam ya pi baro tu bleng kur ya pi ku bleng sibun haden ka tu jing aksiden na kaleng ka jonga ngampat dalai nama rangadang ki breu henry amla suban yan nama ka jing pang palat ka khoseu ka jing pang palat ka krung ka bala jupor yang henry wala ka taru ngala persiang di ban pen ban le kombom lele amarngam kuat bagi bahayang bahasem jonga inbun jingmun naga benta jonga ndre ukun jong in man si jonga banyak ya kaskuti ulah kamen saujur pat tim brosyu kumta laki yangi da operasnohi ubalawan lap naden saswel PHC pat naswel PHC laki yangi sa Nasaret Hospital nilayo ka jing sumar Nasaret Hospital bat nakaling jonga aden bang layo ya jing sumar ka bakerke ngalami no naklem sa hospital namar nakwa ban sumar daga jing sumar kasih utuh pat ukun jong hin si jonga usa Nasaret Hospital jan lajan dap sibna nakaling ka jonga ngalap ha sumar ya kani ka jing mensaw ka jonga daga jing sumar kasih hang teh hasno tenroi bat kum balong hadu mentah ala kham khlany henrei ban tre ya kam kejam balik sikikam belah ki bang julit hadu mentah nampak lah kumtanga karpat ya piki paralog ki parajor sumpah dua lem nak mentah ke jonga tu boleh ukur ya pi baro ya ki kam ki jam johi bat pindon barabor haka jing ko ka jing
Ngin ya kendo hawai pada video humlay si hajar ngo.